Hedi ya kuruhuria mfago wa tujipange kesho thukuru-ini wa muthingi wa Kutus kaunti ya Kirinyaga, seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango hamwe na murugamiri wa atumia kaunti-ini ino Jane Maina Njeri maikite ritana kuri thirikari nene gwitikira kuriha family iria ciateire endwa mutino-ini wa ndege uria woragire munene wa mbirarũ General Francis Ogola o hamwe na maafitha angi kenda a mbirarũ. Watu wa Kirinyaga tuko na huzuni mkubwa, tuko na msimba kwa sababu ya kupoteza watoto wetu wawili katika mkasa wa ndege ambao ulifanyika kule Elgeyo Marakwet, ambapo mkubwa wa jeshi pia alifariki. Ningetaka kuomba serikali kwamba katika msakato mzima wa kupeana fidia kwa wale wafanyikazi sana sana wanajeshi ambao wamefariki katika ule mkasa wa ndege, uwe ni wawazi na uwe ni wa haraka, kwa sababu wale ni watoto ambao wengi walikuwa na familia zao ambazo wameachwa bila mtu ambaye anafaa kumwekea mkate mezani. Atongoria aya mahoete thirikari kuroboya family ya ciratete endwa ao mutino-ini uyu. Na icio citu ni ndoria thirikari makikishe ate family cio ni cianyitiriro na ni ciaheo full support to muthenya ucio wa kumahurukia nginya in the future getha okorwo kwina ciana ciatigo twakikisha ciana icio ni cia thomo, okorwo kwina kanya kangionekana ga kuingiria na okorwo mundu wa family anyitirwo kana wa community ithenya riu maratigire. Murugamiriri wa atumia kaunti-ini ino Jane Maina Njeri niahoete thirikari gwika uthuthuria muiganu niguo kumenya gitumi kia mutino uyu wa ndege. Ndoria thirikari gwikwo investigation jiganu getha andu makorwo na full information na tumenye ate in future maundu ta maya tungigeria kumanyihanyihia atia ni undu ni ruo muno. Senator James Kamau Murango oho nikirie ritana kuri mubunge Ndindi Nyoro kugerera kigina ambunge arugamiriri atumia niguo kurehe ukuria kuri bururi o hamwe na county. MP umwethe in wa constituency arabe million 160 no women rep wanyu arabe milioni kenda rĩu kuma milioni mũgwanja waciĩtararia thĩinĩ wa Kirinyaga kĩgima bago milioni unge kama mathabu mega rĩu milioni 36 na MP na constituency arabe mbia meita ke bakube atano ciria women rep arabe nĩ ndĩrenda kũrio nayo mbunge ecirio renge bota gũteithĩrĩria na kuongerera women rep mbeca na ngoria Ndindi Nyoro wako ni wendete atumia ongerera women rep Kenya ngimambia mabata kurutira andu aya wera. Ripoti ya Muthingi TV Joshua Jona.